Morning, my loves. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, welcome, 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 and welcome. And if you're my day one, welcome back, my loves. Thank you so much for choosing to watch this video. So I am starting a new vlog, and this vlog is gonna be the aftermath. So that's what I want to do, and I think I want also you guys to meet some of my family members. So I'm gonna ask them on camera to say hi and introduce themselves as to who are they to me, and then we'll see how that goes. And the decor that we used, I'm gonna wash that. If you can save, because we forgot to buy save your thumb, but like powder soap to do hand wash laundry. So that's what I want to do. That's what this vlog is going to be about. So I hope you guys are going to enjoy meeting my family. I think that's the most exciting thing about this vlog, because everything else I think you have already seen in the previous vlog. But yeah. Qalela. Sa editor kaloku. Sakuzuma in kovela ubuso qha. Hey, ngeke. Didini. Soya manje ndisuka kuyotshalela ngemva kokulolinga amanzi aphelile. Kodwa mdala. Etepi. Amane awazethi. Uthoza kuya ngofunga ngixosha. Amane vale for 10.3. Uthoza kuya phone. Hayi andiqabeli. Nanda uzothatha. Next. Ngobani kana thula umakazi. Second cousin. Second cousin into lesixhosa. Andiyazi uqala bentwana. But esilungwini you are my second cousin, because umama akho umzala wami. Then wena uyinzala yakhe. Usengumzala. Umzala kamzala. Makazi. Umakazi lento enditshoyo. So ungumakazi esiXhoseni. Abantwana bakaziyanda bazawuthi makhulu. Wena mama sho akhona bathi ukuthi makhulu. Ubalothi makhulu. Umntwana kaMahle uthi makhulu. Na bakanikelo ngugogo wabo. Hey. Siyaqala yifo. Iyatsalisa esilungwini. Esilungwini ayibininzi. Ayibininzi. Second cousin, third cousin, fourth cousin. Isilungu lesisimple. Kanti yitsho silenayo. Uziyanda uqibile? Uziyanda undeqi uthaya akazikwazi. Senza mvu. Oh ayibona ndithini mina yo nje. So thi ha. Plate kaloku ndizoba right. Uvele kahle nje. Ndim. Okay. Izilungisa phezulu. Izilungisa phezulu. Okay. Hi. Igama lami nguziyanda Thunu. Uthuli ngumakazi wami. Next. Hi. Igama lami nguThayira. Thayira. Uthuli umakazi wami. Nami po. Nawe po. Nampo. Sinje Kumzile yini kuthani nje? Hayi alikho babi kuthani nje nishaye. Nishaye namahlambi. Usibambe off guard. Life is like that. It catches you off guard. Hi. Kumzile ngayezi. Usiswami no. Fanele abalela. Lelani iqhubeleke nje sisinomsa. Indona nene, ntombi yami. Ntombi yami le. Tumamle. Ntombi yami le endiyithanda kunene. Intombi le igirl yethu. Oh hi, kamani amahle tu. Jonge kamereni subashayi lenses. Subashayi amahle. Hello. Mna ndinokuthula. Ndingudade boTulisini. Ashili ibele. Mboza uzi?
Umbomkazi lo mabonzi kaFaku uthi ke akazukwazi ukuba kwi-vlog. Cousin yami. Thula udinwa ngane level. Dinelwa ntoni ndenza imali. Ndenza imali. Ndenza imali. Sikulindile ke sa. Ubandini. Hayi ndinikelwa uthunisile udabs wawo. Asinemali. Ungubani wena azi? Ndimakhulu. Ngubani aza ku? Ha? Susuzane mlomeni. Ubevuyi. Awusozathetha azi. Ngubani azi? This side ke lona. Ona. Ufamous kubevuyi yaziwa kwi-vlog. Yizothi ungubani? Undazelaphi? Ngubani igama lakho? Ngubani igama lakho? Ngubani igama lakho? Yeah. Ndim. Ngubani igama lakho? Ngubani igama lakho? Ubevuya. Mna ndingubani? Undibiza bani mna? Balon. Okay, uyabo? Smart zababonisa. Yani vurify. Kumzala lo wa. Ngoba besingathi uhamba sesiyadiswa nguwe. Uthi unguye xa ndimbiza. Uthi ubani wena? Damani. Igama lakho. Kumzala wasemaXasibeni lonxibe isikipha Ifane wangwasemaXasibeni. Uphonse wafa phezulu bakithi. Kodwa ndoyika ndecinga la ndlela uba ndiyohamba. Uzoyohamba pha. Ukumthi uthele bekathi ndiqalile. Uwe nekamera njalo uwe nekamera. Molo futhi. Saba wanyakaza waseshort. Molo futhi. Futhi. Cela ukuthi uba ungubani igama lakho ndazi njani? Ubani? Mna. Uthulisile udadewethu. Kanti Thetha mathembani. Kodwa wena bezidlala iqonjiwe ne? Hayi. Thetha nje. Thetha nje. Ngudabs. Ngudabs. Udabs. Lilathi. Jingubani. Jingubani mna lilathi sozathetha ke lona umntana. Lilathi jingubani. Uyayithanda ke ikhamera ke njengoba engathethi. Uyayithanda. Lisela gqiba futhi njengoba kuthaqaba. Ngibile lo. Ndelitheni sihluza ngalana nto zakasisini. Nifake abantu bayandibaleka ke into entsha ndicela niyazi. Ndiyabalekwa ngabantu. Bani baleka. And that's why. Qale ngaphi ngubani ready? Who's ready? Okay. Ndithanda volunteer athi mi. Ungubani igama lakho? Ungujodi. Mna uthi xa ndibizayo. Sisithulu. Ndingumakhulu wakho. Ndingumakhulu wakho Jodi hello. Kumele uthi makhulu xa ndibizayo. Who's next? Not me. Why are you shy? Abantu bayakwazi kwi-vlog umbani igama lakho? Olothando uthi xa ndibizayo mna.
Auntie or makazi. Next. Umagama Igama lakho? Imange. Mna uthi nximbizayo. Stitaps. Next. Umani igama lakho? Athabulele. Uthi nximbizayo na? Ntoniza. Umile. Izabe biba. Udale kubambile lo mntana. Ebebambe mna. Uthi wena uzophakama. Atende. Ayethe masikhoze nje umakazi. Hluhlu. Si. Uthi ngubani igama lakho? Usume. Ndithini xa ndibiza mna? Si. Mele uthi makhulu. Umakhulu wakho. Yeva kahle. Ungubani igama lakho? Eh? Ungubani igama lakho? Uyazibona. Ungubani igama lakho? Ha? Ungubani igama lakho Luhle? Nyonyoza Luhle. Uyifunde apha. iPhone umuntu omdala thindwe ndizifota. Maazan. Yes, there. Umntakazi wenza ungani igama lakho sisi? Asipheli. Ngazelaphi mna ngazi njani? Ikwaze lapha efamily. Uthi xa ndibizayo. Ngiphote wena. Mzala. Yebo. Next. Ubani wena? Ungubani wena? Nalobukiwe Undibiza ntoni xa uthi xa ndibizayo? ndimzala siyazalana Great. Great leyo uhlumela. Ababebale. Next. Ndizobeka ikhamera apha phambi kwabo actually. Yeke. How guys, ne-iPhone cabanga. iPhone yakho. Ndaphokwana ngumbani apha babesike wacima. Inasisi. Ngoba benzifuna inhloko insulation. Nazibona, unazibona. Luhle. Nene, Luhle. Nene, Jonga. Jonga Luhle. Yes. Yona le record Bangatsala amanzi. Lama. Ndithanda iyeka yalona. Kutheni kanti ungayidiliti? Hamba wena izowa. Luhle. Yabaleka. Ukuya. Angiyebo. Yeah. Inyosi. Wow, ya bulati.
Ubani umfutshane? Emnunade. Nenade. Nenade. Ale! Efela! Sing fast. Yeli, man kabalak. Na, man kabalak. Man kabalak. Ura. Eke. Uy, na bebambam. Nazi vlog. Wenza. Nazi vlog. Kumi. Ina. Pata pakwakho. Sanibonani emdabukweni endeza qumbu location. Bheka location nangu mikhulu. Babulisa mikhulu. Babulisa ngubani? Mikhulu. Umbiza abantu Thuli. Mikhulu nangu Thuli. Umbiza abantu. Uthi bani ngobe Thuli? Zobona wena. Nangu Thuli. Wakufundisa ikhokho. Wakufundisa ikhokho nje uthi. Okusalisa ikhokho wena nje umncinci. Uyasibona mikhulu? Ungathi uyazibona. Yithi umakazi kaloku. Yo kumnyama. Sidlokwenza iwashing pha kwakho. Jo. Doda yabantu ihlamba impahla pha. Hlela apha wena. Ubana hlamba. Kumnyama. Asododa yakho. Asozi. Bona konekiwe. Mikhulu. Ndithi oh yini umntana kabhadela uyazihlambela Nkosi yami. Akanamfazi udivesiwe imbesi. Divorce imbesi siqhumuthe divorce. Mata khulala. Andiba ngamhlophe kanje sithi ayingezibona ishiti ngoba zizishiti ezimhlophe ezimsisi. Oh, phela isikhungu bakhe ama Mekuyu. Ngiyofaka i-private. Umzala wami lo first cousin. First cousin. Yo. This one. Awufunda Umncinci wami iphelo kafaka. Ifoni yami liyibuyise ke. Alo. Joy, phone yami liyibuyise. I'm so tired. I did all that laundry. You see there. From there. There's more on the other side. Abanye tu abapha kula camera manibalekile. Malazi. Njani? Zanele, Ngubani? ukamluleki, Then now uthi undizayo? dadewabo. Good. Bayeza unyunsulu. Ubibiza million bena unipa bantwana. Ubibiza millions benza unipa. Gogo ayikho. Yanjani That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Looks like it's about to rain and I'm gonna wash it because sun I would. There's not much to do. before lamvula ifike before lamvula ifike. Not doing well. Don't know. Still need to paint that roof. 'Cause you're not here. It's been The next day. too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you. If I could lay down beside you, I would. Xa sifuna uphinde sipeyinte. Xa sifuna uphinde sipeyinte. I would.
talk on the phone every night. Love to hear your voice. Yesterday, I got here so late, with around 5, after 5, and then I started to prepare to so yeah, that's what I'm doing. If I can lay down beside you, I would. When nothing really. I want to close it here. Thank you so much for watching until this far. I shall see you in my next video.